Баягы. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz, yaxshisiz? Alaykum. Bittimi? Bitdik. Assalomu alaykum. Нормально, onda qo'ydik. Ne qildi? Onda qo'ydik. Siz aytgan narsalarni barini qildik. Mayın almashtırdı. Mayın almashtırdık, barini qildik. Bu nemesini aldın tüzdürdür? İyi, mına moy yoqda tuzdirdik, mına bu yoqda tuzdirdik. Bu eshik ochilib aytib qo'ydilar, mına eshik ochiladi. Ha, yaxshi. Полностью. Bu xabakasına bir sene qarab qo'ydik, бүтүп бар, eshigimizda motor sotordim barini. Maşa. Ana neme, 5000 so'm bo'ldi. 5000 so'm? Ha, ma'qul, hozir beraman. Bu yoqdan nimadan? Sumkadan chiqarib berayin, ha? Emetchi, anan ketayotganda bu yoqda degan nimalar bor? Oruslar bor, soda. Oruslar ishlaydi. O'shalarga bir sira ko'rsatib qo'yingsa. Nega? Jo'nalaymiz bunday, saltda jo'nalab bunday qarab o'ylab qo'yishadi bunday. Bir siraylar. Adak yaxshi jasading-da. Yaxshi jasading. Harakat qildik mayga. Shu, davay. Eng жогорку коэффициенттер ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'te. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин AddX Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'in официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Elsom аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2